Rombongan Pak Badung, guys. Kelompok Pak Badung dari grup Si Kamali. Rinding Kila Buntau. Luar biasa Kirin. Sementara memasuki halaman pelataran duka di Kalumbang, Balusu, Toraja Utara, pemirsa. Masih dalam rangkaian prosesi adat Rambu Solo almarhumah Maria Tayan atau Nenek Yepi. Betul lingkaran pas apa ranaku abating. Oke Om. Oke. Kita lagi Kita berbadongan. Berbadongan.